Stop, 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 stop. Aduh, yo, iya mah jang budak PAUD, lain yang barudak gede kieu. Masa kecil kurang bahagia. Yuk, bubar, bubar, bubar. Bisa rusak, bisa rusak, bisa rusak. Sok, bubar, bubar. Potong, bubar. Wah, Kak Era marahin nu kieu. Pak Kadus. Ya, Kasihan Pak, belum makan, pengen makan. Aduh, ini kasihan pengemis belum makan. Nah, tenang. Nih, Pak Kadus ada nasi bok. Tadi jatah rapat Pak Kadus. Ini buat kamu aja, kasihan. Makasih banyak Pak Kadus. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Pak Kadus baik. Nanti sebentar, tunggu dulu. Tunggu, hanya lagi di jalan ini. Apa Bang Tunggu Doy itu kuda-kuda gitu? Mau minum nih, ini gak hade-hade. Mau dibantuin sama Pak Kadus? Boleh, boleh. Tok calangap Bang Doynya. Oke, siap. Nah, udah? Udah, makasih Pak Kadus. Sama-sama. Wah, Pak Kadus bager pisan. Iya dong. Ya Kadus, atau minta tolong. Nih. Monjana, ampun ayah Kadus punya bini. Dasar mamah Kadus kena-kena keren. Dasar mamah Kadus kali nokot kelap meni ogo duit ibu. Tewak yuk Pak Kadus ya, tewak yuk. Tewak. Sok Bang Doy, guat alung ke dia. Sok guat ditewak ku Pak Kadus. Dapat tuh Pak Kadus. Wah, Pak Kadus bisaan. Iya dong. Ayo turun. Oke, Pak Kadus. Ini parah nih. Sini Pak. Oh iya teh. Aduh maaf Pak Kadus telat. Ya, Pak Kadus mah nggak lihat-lihat di badan orang, buka kaki meja Pak Kadus. Tiada apa yang dapat kurasakan selaya dari cintaku padamu. Meta. Hah? Dolar. Hah. Meta. Dolar. Wah. Meta. Cuma gelo. Dolar. Meta dolar. Duh, kasihan Pak Kadus. Meta dolar. Iya kasihan Pak Kadus punya warga seperti ini. Iya. Korban meta jadi sengklek. Hah. Bajunya rabi kayak gitu. Iya, Kasih aja ya Bang Doy. kasih aja lah. Karunya. Nih, Pak Kadus punya baju buat kamu. Bagus. Oh, lihat. Dolar. Oh, Dolar. bagus kan? Rajanya jersey trail. Kostum. Wah, bagus.
bagus. Bisaeun mah Bisa camat. macam tapi Sok buka bajunya. berarti pernah sekolah ieu mah Pak Kadus sih kana. Sok buka bajunya. Buka bajunya buka. Kasihan. Nih Pak Kadus pasangin. Maju. Meta. Tuh. Ini Pak Kadus punya warga sengklek kayak gini. Dolar. Kasihan korban Meta, ampun. Kan keren kelihatannya. Bagus. Apa ini bacaannya? Rajanya jersey trial kostum bagus. Oh, Emput MX Trail Shop. Nah, ownernya di Bandung itu. Iya. Ye. Emang dipakai deui. Wong-wong sengklek dia mah. Meta dolar. Dasar. Meta dolar. Bener gelona. Bener. Halo guys, rekan-rekan Pak Kadus Motret. Buat Anda yang mau pesen jersey trail, langsung ke Rajanya. Alamatnya di mana Bang Doy? Alamatnya di Jalan Antasari Raya nomor 9A Kiara Condong, Kota Bandung. Kalau Anda trail adventure pakai baju yang bener, nah, mal mungkin seperti kawas kayak kieu ya, cumpang camping. Nah, matak lamun trabas ya, nya pakai baju anu bener, anu alus. Baju rabig mah tuh tapi kan kasar we kieu. Nah, bisa pesan di MX Trail Shop. Terima kasih. Gaskeun. Kahayang mah ieu teh saku anu ngageikeun urang dina kasombongan diri. Halo guys, rekan-rekan Pak Kadus Motret, ketemu lagi sama Mang Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Pak. Jualan tisu. Nah, jualan tisu paleser ibu-ibu. Ah, tos dipeser tuh. Kantun hiji deui tisuna. Kayaknya sih Pak di itu di motor Ka Jakarta iraha deui. ke Jakarta lagi kan? Kalau ambil kene. Konten jeung Mang Obing. Mang Obing Pak Kadus. Tah. Cek cek. Bisa turun. Kan arantepkeun euy. Ieu mah 3 putih. Kan arantepkeun. Penyiksaan ieu mah euy. Aduh. Muat eta video ieu minggu Anjir bujur aing. Kurang luhur balikan deh, gagah.